You're amazing. You make my life feel brand new. Yeah, you're amazing. You make my life feel brand new. Thank you for love is too much. Oh, it's too much. Thank you for love is too much. Oh, it's too much. Thank you for love is too much. Oh, it's too much. Thank you for love is too much. Oh, it's too much. Oh. Jesus, you love me too much. Too much, too much, excess love. Wow! Hey! Nibyoroshe abantu bibani umunsi none muri wamanutse kuri BAHO TV online. Yes sir. BAHO TV online. Bakunzi mwese BAHO TV online twongeye kwa mutwifuriza amahoro y'Imana aho muri hose mukomeze kugubwa neza. Shalom shalom. Yes sir, murabizi ko imisozi twaba twashikiza ibiganiro byiza by'akanovera bifasha kuri mikro muri kubona wa mukuzo yukusha no kuracana nta ndisi undi ni Jaja my check. Rero uyu munsi sindije nyene murabizi ko twabwiye ko tuzoka tubazanira abantu batandukanye, abaririmbyi, abakomediya biki kugira ngo mubashe kuza murahezagirwa n'impano z'abarundi bahano mu gihugu cyacu Burundi. So uyu munsi turi kumwe n'umuririmvyikazi nkunda nubaha sima ndasanzwe kuririmba sinshobora kumvuga mu izina s'il vous plaît. Reka tubekaze vuki. Thank you. Are you happy to join with us? Yes, I'm happy. Wow. Ibuze none byoroshe twajabutse turi mu cyongereza noneho. Yes sir, kwate kuzi witwa gute? It's called Kuri Lakeli. Yes. Wa munyamerika se yaje kuri BAHO TV online. Oh yeah, no njendo murundi kazi. Ga Lakeli. Wa Lakeli. So Lakeli abahehe Lakeli asengera hehe ego. Lakeli kumugoboka. Kabasengera hehe Lakeli. Muri Rehoboth. Yes Lakeli ibikorwa bye bya misi yose. Abantu twumvise Lakeli twumviki. Twumve Lakeli no umugeme. Yego. Wa ariko wa oya mbona nta kintu nabonye humura nta kintu nabonye. Sani Lakeli ibikorwa bya misi yose Lakeli nukirakishijwe ego kuri muri Rehoboth. Usanzwe umuririmbyi, uri umusenzi, uri umudiakoni, uri umuprotokoli, muri ibyo kwa byose bijanye n'impano za data duaye n'impano mu umuririmvyikazi muri chorale ku giti cya byose muri church ndapartena mu chorale. Yes. Mugabo iyo bigize au niveau national cyane mondial cyane ku giti cyanje ndaririmba ku giti cyanje nkaririmba no. Wow, ni Lakeli rero umuririmvyikazi w'Uburundi abikora neza bigashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Uyu munsi vraiment tutaraje kure hose kuri muririmvyi muri eglise uri muri leader ku giti cyawe washaka kutubwira akapera gato cyane ku ndirimbo iyo ari yo yose pani iwawe utaza kwagira yo wake up. Yes uri umuririmvyikazi. Yes akapera gato rero bashwe. Yes, n'ubuvana ture mumana na stress kukubita abazimu tukaririmba tugafashwa. All my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. Every place that I am able, I will see all the goodness of God. Thank you. Nibyoroshe kuri BAHO TV online noneho marika yamanutse. Lakini iryo shwi vraiment. Warivukanye? Ndaje novuga naronde none nisanzemo ndabifise uko nyene ndabitunze uko nyene.
Yeah, lakini vraiment ibintu birashoshe. BAHO TV online ko yaje kutiza kuba twazana ibintu byiza byo mutabitagase. Lakini please tutagera kuririmba kandi karirimba ku buririmbyi umurundi cyangwa undi kazi. Ka gospel se Yes, ubwirahiriye kandi ndivuguruza kuna mugururutsi w'Imana asigera mara kandi arasezeranya arindi jambo giwe ibiye ngona wamwisigiye numwe azokogwa n'isoni umutima witeka yishimira niyo wazigikwiriye wameze bako basi niramizi wa yo ndimbo menganiya alfa muhiba wa kweli cyachazi inspiration alfa muhiba toujours je sinzi impamvu bise sendo muri byabisanga nari wa unamuplefele unamuaccepte unamulove unamueme yes ala muhibara byumva ko ibintu nikiza cyane goza arabizi vraiment mva kusana gufana bakurikirana Vera kandi ko haje vraiment bigutera intege yes ara tugaruke lakini Umuririmbyi kazi ufise indirimbo zinga kuri YouTube bifise ko indirimbo zibiri zitandukanye mini video indi ni audio kandi ko nakava too much ya mugabo usizo indirimbo ufise gusa mugaje ndeze mate kutabona too much ni Umuririmbyi navuze na coverage dushize ko rero twumva kabisa duce aho ndateba dushize kuki wayikavanizo uratukora kundi ndirimbo Miss Chino ugaririmvye ari mu bantu banespira wow gacishe ko dufashwe nivyoroshe ku TV BAHO TV nivyoroshe muzi you're amazing. You make my life feel brand new. Yeah, you're amazing. You make my life feel brand new. Thank you for love, it's too much. Oh, it's too much. Thank you for love, it's too much. Oh, it's too much. Thank you for love, it's too much, oh, it's too much. Thank you for love, it's too much, oh, it's too much, oh. Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love. Wow! Hey! Nijyoroshe abantu bibani umunsi none muri wamanutse kuri BAHO TV online. Yes. Lakini. Bavuze ko ufite indirimbo zibiri kuri channel ya YouTube. Yego. Mbeba ndika lakini nyene. Lakini Burundi. Lakini impano vraiment. Ufite support, ufite umuntu agushike mu gikorwa cyo kuririmba. Abana nyene mvuga ati ngo ni nka manager wanje. Yes. Oya. Abantu batandukanye wiyumviye ni wafasha. Mugabo vuba ndize neza bigiye kugenda neza. Wow. Ya narasi nashaka kumbwira ati nzogufasha. Wow, vraiment ukuri utawushikira lakini vraiment ukuri. Yo sikibazo. Chika dufise mu Burundi hani wacu unashaka ufise impano akora mugabo gasanga yabuze bamushigikira. Vraiment mundi uko dukurikirana kuri BAHO TV online. Muravyuba ko twazanira impano zandukanye vraiment. Rafa basi haraje bagogo, haraje basafari, haraje ba Petro, haraje ba lakini. Vraiment twaje ibintu byiza agregeza muze muragira urukundo. Lakini ntandi ibona urashogerageza gushaka kuri YouTube habona. Ego irahashi. Itwa gute? Itwa asingekuwa wewe. Aho rero menga nusa nk'uhaguruka. Dushize ko irabona weekend yibona kuri YouTube. Ego irabona. Ni video. Cishako gato. Singekuwe wangekuwa nani? Wakunioko singekuwa wewe wangekuwa nani? Wakunikombo singekuwa wewe wangekuwa nani? Wakunioko singekuwa wewe wangekuwa nani? Niambie ndakazi gatoya. Ese bakora nzana ukurikirana niko nahidi cyane mugabo nakurikirana akanwa ririmbye k'icyongereza gatoya washoka gasubira mu gato kari bato.
I'm a princess now in the hearts of Lord. Cause my story now is overchanged. Where would I be if it wasn't for your grace, Lord? Where would I be if it wasn't for your mercy, Lord? There is no one like you. No one loves me like you do. Wow. No one loves me like you do. Hallelujah! BAHO TV online nibyoroshe. Ndabona ko vraiment hariya Jonathan Zebizi ari kuri kamera yarahatswe kuko hasi Jonathan pole sana vraiment. Uyu munsi nisanzwe. Lakini vraiment you know, it's a very fun. It's a wonderful. It's amazing. Yes, sir. Wow. Lakini ndabuze none nivyo nokubaza narengewe. So ukora muri studio yakiri kwa Chizo boy. Wow, kuki wese mukuja korera kwa Chizo boy? Chizo no mugenzi mugabo ntidukorana ko yari umugenzi nubwo bari umugenzi takora ibintu bizima sinagenda yiwe gusa Chizo asuko yakira abakiriya kandi akora icyo ushatse jewe ku ruhande rwanje ndamukundira Chizo kwanza imbere yuko ndirimba amanza kumbwira shiraga turabyo twanditse amfata ngerega mushiki ambwira ngibi urumva amanimba ego niba ndazanye indirimbo yazo kanga turakubita zo kumugabo kuno ifuke ukosora ngagira uko icyo ndamukundira nico nashobora kwemera ko nanga ibintu bimeze nabi from yeah. Wa Chizo boy vraiment holu respect sana kabisa ni jajama icheke courage kandi komeze gufasha abaririmbyi nkuko hareba producteur benshi lakedi ko na Chizo n'umuririmbyi uja utwaye indirimbo yabo muga ukuyitwaye ikwa ndwisoro ko nyene nta kosora nta giruku muri make abantu uvuga ati nabandi bikundira akanoti mugabo nimba ukeneye ko na studio yawe igera kuri kamenyekana gerageze kukosora birashoboka wa Chizo boy vraiment all respect sana niba ko vraiment lakedi ntacu nakurugira ngo abashe kuvuga ibiko byiza mukorera muri hariya muri makers ni menire makers I don't know wow sesi makers wow merci beaucoup lakedi watangiye kuja muri studio ryari nimba atari banga oya siba rega bamatiye kuyivuga ati byo sinayivuga oya sikera vraiment ni 2019 wow 2019 niyo ndirimbo yawe yatanguriye ko se iyo warurije kuri oya icyo natanguriye kandi muri 2019 so nani ego niyo nari indirimbo yawe bwa so bwa mbere ninja muri studio nabwo yari indirimbo yanje jenyine oya so iyo ndirimbo hoje kuririmba ngo singe kuwa wewe sindabi ambo kuba tuvuga Kiswahili cyangwa se kajya k'icyongereza waririmbye bishatse kuvuga kugira ngo nuwa twumvirije amanze asobanukirwa ibyo ririmbye afashwe yumvishe n'ibyo waririmbye kumbere bashobora kuja kuri channel yawe abikurikirane bitabo bishatse kuririmba iki muri make niyo message bishatse gutanga message bishatse kuvuga asige kwa wewe kwanza bisigura yabatari wewe if it was not you yabatari wewe nashatse kuvuga ni yabatari wewe yarinde gucungura ubuzima bwanje hajya mu cyongereza naravuze ati ubuntu mwabikazi mu ngoro kwa data nahindura amateka na numwa nkunda nkuko Imana ibikora iyo majambo navuze yes wa ntawunda dukunda nkuko Kristo Yesu adukunda ukimana dukunda kumetsa ndatanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo turonye ubuzima so lakedi ni zihe ndoto zibisazi ufise mu myaka 5 yawe uri iwacu gospel si mu myaka 5 ni kure cyane urakoze burya twanateze mutego kugira ngo mbashe kumbuko uyikura muri uwo mutego bisa n'uyu mwaka wonyine ni Imana gusa ukoreka friend byokoreka hari ama concert kwategura hari ama collab ufise beje gukora canke imeze gute yego collab zirahari yes yego tutokukwa yego zirahari ego kandi zirahari ziri international wow yes hari ama concert kwategura concert nyine nacyumvira office mugabo nje ndafisa aho nandika ibintu presque play umwaka wose rero ndasubira inyuma nkaraba hamwe ndandika bya bintu concert ndayifise ego mugabo sindavuga ati nuko kwete cyane ni tariki kwazi wari concert iri nini cyane yagutse kuruta iyo nigeze gukora wow rero vuga ko kuri channel ya YouTube ubufise indirimbo menga zibiri zitatu imwe ibona ni audio ndetse audio niyo cover ya yujya muri Revyi
wo muri Nigeria menga. Wow. So luckily nimba atari ibanga hano mu Burundi abaririmbyi benshi aririmba gospel benshi cyane mu buryo butandukanye. Kusha kutubwira umuririmbyi wa mbere akwasubira ukundi fatira uyu nukuri ndamubaka ndi arinspire. Sinzi impamvu aragumagaro. Avera vraiment humuri. Roja niwe ubona ko Urumva je sinzi impamvu no yego ni umugenzi wanjye mugabo ukutwicaye ninga sinongera bwa ndawukunda iki mwe indirimbo ziwe iyo tugeze ngo muri ruze muri interview barumva bega n'umuvuga nyine Avera muhimba big sana no bugirano vraiment ho muri big up sana kandi gushikana ikintu gikomeye cyane. So tubona ku musozo lakeri bela keri oh my god. Wow, like it. C'est vraiment là qu'il y a des choses tantôt. L'arc. Même ma je cherche kuvuga iki uzogera kure. Uzogera kure kuko impano urimo nutagerageza kuvyigumiza ugashaka kubiha abandi uzogera kure. Wa lakini tugerageje kuraba rero gospel mu Burundi ugeranije no handi hanze bari tandukano rihari. Itandukaniro niri twebwe bana turaririmba kandi uragiye kuraba mu Burundi abaririmbyi ari ba gospel ni benshi mugabo abo ibikorwa byo bishobora gushika kure baki sinzi impamvu mugabo abaririmbyi mugabo banda nuko nyene agize concert uzosanga bose bajya bari bitu yatakaye yazimiye yasubiye inyuma kayizana. Yes tobi ngaku ahubwo twaguvuga twe turi ngaku turi kuri dear dufite n'akazi ni job kuko Yesu yagiye atabimaze ubwo nimenya atabimaze ni twebwe duhari bo kugira ngo dusoze umurimo urabyumva. Kijya gikorwa cyatanguje nicyo yadusigiye nimba wibonye wewe wibonamo Kristo kuko ubwacu ni dushoboye urabyumva. Rero twebwe akazi kacu nako kuzana imitima irushe kuri Kristo abayovye tukaba bagafata umurongo bakaza kuma. Yes abantu mugare abantu mugara mubana mugigira ibintu byihangana mumbaze hagaciro ivy'Imana hagaciro impano Imana yaguhaye kwidunda ngo ndiki oyaye mumara suko korera Imana izogushira hejuru mu gihe kizene gikwiye. Haleluya. Bora kera urakoze cyane. Rero uravuga ati mu Burundi nta gufatana mu mugongo hari abandi mu Rwanda barabaye umuntu akoze concert ashigikirana barivye bakaza ikimitira mu gendo sa ngakaruri je dufate ndi haiti trenye akamikazi nakarorero gusamba bariraho aho ndamuvuze basi je ndiko ndavuga ibikorwa byanje ntibiramenyekana cyane ku rwego mugabo uko biriko si umwaka ni ngombwa sibyo mugabo sidaye nka titre ya kamikazi arazi ni international yego ari international dukuyeho izina giye washizeho lake ugacuza nk'ubu jaja uje kunsaba ati je nitwajaja nsengera muri repentance c'est concert anje muri repentance kwijabe nashaka uzoze kumfasha ushigikire washike baba kubera je ndi lake abantu baranzura bizi kandi nibambona kuri affiche nibazoreka kuza ushobora kuma basi nka 100,000 kubera biti biragoye basi déplacement none nzoza n'indege ya 100,000 iyo modoka nga mu Burundi y'amafaranga 1,000 ya déplacement nubwo buvuye mu Kirundo ngayi Bujumbura ira vraiment niba ariko byumeneze ntavuze ko kamikazi ariko oya cyane umuntu amaze kumenyekana umuntu amaze kumenyekana basi naje nakereka ndabyigubize ko namaze kumenyekana nasabwe jaja jewe ari kugiranze utamaye kuntu kushiye gusa kuri affiche ibatie kwanza ati kuko ni naze bituma abantu baza benshi kwa kwirata kwa kugira ngo yego ne handi muri biryoha none wumva ivyo bintu tuzotera imbere gute ariko handi si umuti wana wafisi handi iyo hanze ubundi gukurira Imana nukuri nubwo bari n'amaguru uragenda ugashikayo Imana niyo mpamvu sagobu yajitavyorosha. So ureke merci beaucoup ku mpanuro nziza ndizera ko imbere ni heza
kandi ntucike intege mbo turagushimiye tugera ku musozo utuntu tundi lakini muzima bwawe lakini ni giki ukunda lakini ukunda iki lakini ibaze mumbaza mwebwe msingwana lewe jaja wewe genda muri wanyu uteka inkoko nziza ndomire dufungure ushaka iki ndakubwira ikindi mushiza twite reka ndagisubira mu banyagiye mnadusha kumbaza yego ingene izumubi ijambo naryo ni igimwemo ukunda inkoko sibyo nshatse kuvuga yeza kandi majambo yakeri arikundira gutabira arikundira kujya wow merci beaucoup nawe udakunda kujya kandi kanatse mugane wawe ivyo kujya n'ivyinda vyimwemo nguki ijambo ngaho da urakoze cyane banaje birazi kadumeje agaviti nakanyama nagacendi nitwe unyibukije uri hano yitwa gogo no ya nawe yikundira agaviti itenye nabyibuka wagogo ndiyaza kumuzi mujaniso kuri BAHO TV online akunda kwikora neza nawe mbo rakedi ufise fiance njewe urachari single miti ngani witinye abasore neza ni witinye ariko sikufa kugenda Afrika oya vraiment quand même kwanza amanza gushima amashimi akavuga ati ndashaka kwegera nake umugabo nibyashika nkanga nawe nyene nuzi gusavugisha kuri kwa kiri single walakedi ongo tubwire ukene ibikorwa vyawe bikura he uja kuri YouTube ukandika Lakeri Burundi YouTube Facebook Instagram Twitter ushaka kumurikirana mwekimo Twitter ngaonya ngotira iyo ya just okay ni Instagram Facebook Twitter wow Lakeri uzomu sangaho wow merci beaucoup Lakeri ushaka gutakanya kaka telefone kugira ngo ushaka gukenera yakonze kuntu ririmba akashaka gutere kugugeza kure canke n'impanuro akashubwira ukuntu yosho guto kubera mu bisabye tayisabye no kuri BAHO TV online kuri twebwe twakembe kuja bugufi ego jeje nabindaga ari ibintu byo kugara gusa okay ndayitanga vraiment David murabana n'umutima mwiza 76 173 721 mu kirundi 76 73 abajani nzira 200 narimwe France yaramaze kutugera mu kubesha nekose nibugije uririmbye ari hano yitwa Safari nawe akunda igifaransa umubwire nuko rero tubirakira hano Lakeri turagushimiye twizera ko ndi twagutubira undi munsi uzogaruka yego urakoze cyane nzoza vraiment so mbere yuko dusezerana niba kapera gato cyane kondirimbo yawe kugira ngo bace biruka cyane gose bakore subscribe linipida kabla sijajua wewe ni nani maisha bora ukanipatia baraka tele ukanijaza nizuide genda ukitanga kumusaraba wanameyura kugira ngo jenire umerura suzugurwa warumwana w'Imana mazuravuga birarangiye wow ni Lakeri umuririmbyi kazi w'umurundi arikora neza muri kino gihe arakene support yo mushikira bashi kugenda kure yesa yari BAHO TV online kuri mikomere muri kumwe na Jaja my checker ashanzwe ashikiza igano kiza cyane kandi vyumugisha vy'amavuta ciao tuzasubira